Ugima bumwe ndene ya county ya Meru ne kintu kira kithirite gikiangarata na bonene no tuboru arikiri mubango ya siasa bune bututhirite tukimurika na kiri ari barabara ikite kwari baruwa priority tithirite kinenkaniro akiri ugima bumwe bakiore nende thirikari ya county gwethere karanthi na kuolelio tungata bumwe kendo tira ntubo ndibukwaira kinyankulukite na mbere kwari na batwi witwira maoni yaku nere ko irure tungata bumwe ndene ya county ya Meru yana tukuthura ndite krinteto cia wero thaithato. Mubunge wa Tharaka Murugara na Susan Mwindu barabonthe bakwenda itigio ngavana utirima na kiri rwadiro mwingi ntere cia matiri. Kiriaro siasa turolelwa ambashua yo tungata bogimbo mwiri hire tuikite kironda kiri akari. Abisa bakero chidira Antune achekentere cia mara kari bakenda kumenya uria rwangiru ithera rukinekanira mbesa cia barabara. County Commissioner wa Meru Jacob Ouma kuwa batithikire kuonana bakithuku ni nchobi cio lebi na kueya na mukana kiri bara bakwendia bangi ndene ya county ya Meru. Karaoke mwingi thokone ya matiri ni kiki muthenya ruari na rakwithirite bakiariria ubwithia barabara ya kithaga wita kamarandi mwanka muri ombura na ratongere kathumba mona karibethirite baikinya bawite waraniria bo amwe na kwa kanya kubwitho kwa barabara kugetha bwite bunene na kwaramia icio kiu kiathone kiu nikwithire kwina mubunge wa Mwekuru na mubunge wa Tharaka barabethirite bonde barando bakisiasa kuthikira maoni ya Karipol wakabithi aina ripoti. Ikiri public participation ire kwendere thokoni matiri mthi arago kujirwe nditigano ire ne chegi siasa katika mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara amwe na mujumbe Mwekuru Susan Mwindu ara Mwindu akurugama nenkanira kugebwa ake aregero buru akira wanakuna mutaratara Nenkero kanyara uga wena kwenda kuria njira ino hetwire gwikirwa maram katha ino gwikirwa maram ekaria tabantura miyumba gwikirwa turare mwake maram ekathi turoria maram ero twa gwikirwa mthera tureteretera mire imbi ya chenchia gotweke maram matwekirwe mthe kuthiuruka muthemba ugunthe matia maororwa tere imbi kugiria twekirwa rami kero dage eno no tutware kia kurutheno kilomita inu 5 atuongere mwake kije kamarandi tikuthirekeria wa twakaranga twendele tuthiete ogu katibu rugendo ruraja rwambagire nekinya ririko emunde tukenete no twakuona nende ababare yaga batuninterete 483 million tonto marabu agweta makuga barabara ga ruthwata nkegwe ndio gondugamirite no tutuje ka twaringwe nako barabara yaga atunga marimanti koyeche kariga lakini Murungu ndo monene menye ntugo mayo tu icokagirwa arera njira no menyibu Susan akiuria kitonto icigo mbunge bia Tharaka nithi batakunenkerwa mbeca iganene kienda Mara we talked was 460 421 alafu the other Chuka it was 630 sawa 32 kwa nini kuna tofauti antoba kwana baba bondi bako itokwenda komenya re imbinoto kana ga kwa kamoga koromwa nkorokia karakange imbinoto tokondigo ntokomoto kedra kuno jiro boderi akina gintondo nderi na komora komintondo nderi kwada tunda tuigananaga na itegeria kaka niri warumwa uge asante sana nawi ni saiti antu kauka niri warumwa uge bwega torometwe 480 million bara barometwe 420 rwegiri baregire badwagani na njara chechieri igamba ngombe no tuwiye bwabwiye chuke gamba ngombe barumwe twinga inge nkogweta kachi akerogere wa county ndauga chiakerogere ko mutiba obeka county ndio kwegwe mkebwera boto chobe na metho memairi ikobwera kagita kakayete ona tio tuchobe ndino matomete makare boega Murugara no akurugama arera Susan ati batiri kuria biuria aga batiri kuthio bicini ta mutongoria ya kuria biuria aga nchokerwe na igwana inche kana ni kitu gani
wacha tufanye maneno vile kunahitajika kwa mtaratara. Noto tukoja kuria biuria kana twagiri kuthimwo bichinie tukathikuria no twicokeria tukerwe ndu bichini no uye kuria biuria tako bwera buraitha geni buraitha metho mendagana no tukwiba matukuona kira gitemire caini yikirwa ati ino tiko republic participation ende uri mucemanio wa giciaca are Madam Susan yare mde ananwenda kuhurumia kanyambo no to tubwega Madam Susan we kuga atie na gintu atubeto tine keke yete mbunge thiete kundumia milioni 1 ndakwaigwa mbunge thiete gumpa milioni 1 muchara wakwa Madam Susan ndo akarumwa milioni 1 ndakwaigwa ndiga kanwe koda bi kwedo kontethia gonto emumbe ona nionde yao kambumbore tie kwera ndo tie na gintu yakwa tia ngweta ganyuma ya kiatho bamwe batongore baraba kwimiritie agaba kundito nurugono ntubatira nenkerwa kanyaga kwaria menyeretie ntugurenge aturumirie kabisi kamanyaki ntubaka manyaki bakira utongoria bond dictatorship tigo tutopegwa na opportunity turi atongoria tumba kweyana moni matu kuona kuzu antubetu kango bomba gutetheka number 2 tukauria mbechiri peyana gwachiakera 62 million kira mwanka kwa miankera mujumbe wetu athanite thaino thiete mianke 8 tutona rami no kilomita 1 yake tururia mbechi ni kuthi yaka icho tukwa tukabangita tukapegwa iganegana so tito kugaga terere public participation yeno kuriaga materi etikuri fair ya rutho kimto bora kubangite na tuzikeya 185 million ni no nto kuona kerigeria anto baba kumenya nto batikaria kugaga kagambia mbere tongore baruta maoni hiyo ni makosa kubwa sana. Ipo Teraoro TV kumantere chitharaka mbita wa Paul ogwa kabithe muthuji wa siasa Oscar Mutugi wete tuare angwate no ya kirimara ya gema kuongela muongo ywe kamba ikabone kio kumbekane kinyara munini wa rais kithure kindiki kuongela kura ikabone kia thirikari ya Kenya Kwanza. Oscar wete no ntububomo muno kuona kura tie kamba tena Kalonzo Musyoka kiwa thirikari na muno kindiki kaba kaibanga na wika misemo na kinyikara ndene ya Meru kendo choka ndiria kali thirikari ne nontu niko araene Mutugi kare aina watetoi nyuma ya igoro akia mabage makuonania wiru boba gucokie kamba kiri nyumba yao na ndeakiaria Oscar Mutugi wane muthuji wa siasa na ugite tagaria rino rithiro rigwati mbaru ni OBC and DP kithure kindiki kenda bakomba ukubya kura kiri kithwano twitite kia mwaka jwa 2027 mantu tuonete maitaza maingi thaizi lazima ikethirwo ina motivation ya siasa no kwithirwo kinya ni ofisi ya deputy president kugeria kuthithia kiria twita consolidation bonekethera kwina additional support boma kwithirwo bakiona kuma rutererwo ikamba Oscar na ugite kinya bagatonyithie kamba kiringema bali na moto joketha kura ntereu na bethirwe batena mutongirwa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka. Oscar ugite garia rene gukamira nthi akiuga siasa ne cha mwaka jwa 2022 Alfred Mutua wagwete bunene siasa cha Kenya Kwanza akethere kura inkai ikiringithana na kura ira Kalonzo ethira ikethera rutero Azimio ra umoja kingo ito kumenya kwithirwa ugiconvince community ya ikamba iringa kura mwena zuria mutongeria wao Kalonzo Musyoka atiri yomba kwithirwa ingugi njumu tukikompare na kithurano kire kia kuruga ke 2022 Alfred Mutua umete Machakos na supported sana Kenya Kwanza but atomba ku convince aringi kura baba ingi bekamba bethro bakiringa bakiregana na muungano jwa Azimio baraba ingi baringire kura bagikaya na Kalonzo Musyoka auga
na ikitie bunge kiri Oscar ariuga mathabu jara Rais William Ruto ategete kiri guchwa kura chawe cha mwaka jwa 2027 ni guchokia giti kia DP Rutero Mount Kenya East kenda kugeria kugokania kirima ona ketha Rutero East rukamwa kura ni untu Mount Kenya West na tete kura nyingi mono. Decision ya kujukia Professor Kithure Kindiki ithirwa strategy ekugeria kuona kethara kubomba ku divide regions eu region ya Mount Kenya kwithirwa kwina Mount Kenya East na West kenda gijaba lose kutikethirwa kaba ku lose gichigo kionthe kia Mount Kenya kethara yu Mount Kenya West ba lose indi ba retain Mount Kenya East. Inde Oscar na ugite kuma na ikare karare akujirwe ntere chembu lea kuona thirikali ya Kenya Kwanza tena gwati mbaru ariuga nande kenda kathima kiundu kiu okaire kethira Mount Kenya East na wiru bwa thirikari u ni kuthithia kiatho ntere cha Meru bone kethira Meru bakethira bakiamukira thirikari na wiru ikarikarira tuonere Embu rira president arari rutere ruria no kwithirwo decision eu itira work mono but there still time to observe kethera riria omba kwithirwo kiza rutere rwa Meru kethera gukethirwo kwina wiru bako mu receive kana gukethirwo kwina makarika zazara turonere ntere cia Murang'a na rutere rwa Embu. Ke report randito shawero riakwa rietwa ni Mutuge Kare rwang'iro ogima bumwire kaunti ya Meru ni rwithirite rwaitwo kukaita rutione ndawa kuma thirikari ya Meru kuria kuandika na kuongela mandaktari kuria kubaitithia nkathi wondi kwithirite ni itanda na kinya wa ndawa Meru level 5 kwithire yakirwa mwere yayo milioni 1.2 inde yukarewa milioni 4.5 migomo ya mandaktari na kinya dispensary maturene wacho tungata buru ndemo ya manture ithirite ya ikujiro nende akari Meru bakioneka wacho tungata kaunti-ine iuna kwithira bacho tungata kaunti Muturi Isiolo na Tharaka Nithi Phineas Imana na utariria mbachu ya utungata rwang'iro ogima kaunti ya Meru rwani rwetumi muno kiri akari ba Meru. Rwanyi rogima ndene ya kaunti ya Meru ni ronekete okulukira mathina na maitia nkabo na bo bwethira ni ndibwiti ya iraye nibo bakwangaika na kuthangika tukianjiria ngoslo kumaanisha mwajiro kwamba kwethira kiona utungata ndene cibitari cietu nuraki ukethira wina emergency state conditions kana urokethira utungata ibo dharura akwenda ene mwajie urotembea yete cibitari tutumba gwetha twimutreat. Rwanyi rogima rukioneka yakaruti wikiro muno ni thirikari ya kaunti ya Meru kukirikanwa kwirio kinya tungatiri barwanyi robetite mugomuni tigwa ntuku ene kwa chumia nkabo birabya lukire no twika kinya nkuruki ya mweri ndawa kinyacho ikioneka ire thina ayaba kilazimika wita na kuandikirwa chio nonto au chio no chibitari yu ni wita ome na uchuria